to kasi kirantan yung ibat bat magistrate kolong ba ngina kaling snong ni dawa ba de ban buang to gagit nama kala pendik plat kispai ikin snong snong ang kalai kawan am tam ko permit bun kispai ki le ban bor plat hi pai ba po snong ba thau akban bat ikali ban bu ki bara po surok ka cimcinjar ba de takada wangi ki snong de cingki tamantah de la bun sumus ni kana na ko pos ko temtang ini ong ya kasoka balong bala ba de ba banyak kan menpembek no ban sort on problem ba kenang ba ka lek kawan tingi balik snong ta ban lek sistem kan long basuk basan ndai ban long ban keli ban bu keli ban ong dak ni kum tai dai ndai lek su lek san ban ikwa ban kagi kan num don su kumbolong ta ndai kerja no sadin kenang ba suk ka lek kawan pai ba no snong cuma suwet mara kasnong kawan sa kispai wan hadin wan so kasnong kala don so kalenti ni kan snong adon lepas sa kispai wan hadin ta ta kan ni kalenti ba yam ta kadai be cok snong wan tong yu ti siam la ban le ong mahap dara si balor tatang kata tang minam long bang ni selek no join posan ni sisi asni ni selek join instruction bagi spy te meni so tu yang ye kile checking untuk ibu ke sebelaka chan kit ibu ibarat bang ban long safety ka security de ho ni security ka security ni burom ya ka cingdon security nam ta chongki mo tambah mendai pat thut ya ba te maki kile ro song mon kun ji thu kim ru ong e ra kile ro song mon kispai ki ban ro song la yu mo long ta kom pelai tangolong kata kalau ba tentang pada le ke kam ba subuh ka ciptuit apa nanti skin tolong katut inwan kena supaya tu mulung ba sung batang bardina de tang mengi ki ben senang da makip semua biang dot ndai kacing tuna de congki kadai congki ba nukong ban mal da mgi kimbu tu ro kam mi de ja dai lai lui be don to get dai lai lui be dum pengki dam le bambu ti barah rapo apa ti barah rapo ko sok te nim nan e na nang ngimbong na ni tang maki balik tam balik ke bom dai balne pen senjar pa ba sepet dekat song kali ro teng kami da song la panga aku sedang semon jenjar ba ngila e kan ru tu sia la bukula pang ba di sembah le uta di sembah la aku ong le tinggi la ai biang ka demanda le mle de takada wa ni sipai long di teng kim smoke kim snap kim buram yo ong was ni song pramajang de bitrelang kanu no kam ting e ngi bone thu lang le ni sia nim chu kham le le tam long mar ni la khap an chakai sipai kadang tang chongki he takada ko tu kan ti baya mta kadai kan ti bala do ontain thalu stang snong kadai ka tu kan ti takada ngim kwa ba sipai long saban le ta ko surok ta mangim piang ma da le do wen surok utu sia sna surok sia la sna git biang long ni pat kan ti baya do ontain thalu ya do stang snong ni kwa ba ban bat ba tai ka tu kan ngim kwa ban sibut suwe di kong malam kong ndai tu dapat ni buai sukuno si buai lu tang snong si buai lu kan nya kali sui itu nang ada nya kali mesti nang nya kali ndo dia pangila kira no pada don buai mono damila ban bat iki khot ni mai sale kam snong mle kum ta akti me kam mat lagi wong biang ba le dala de patu pat tu si ule ka chong man le nong ba buai nong nya kali nde tang su thok ka tang su Aban sublim keren yung kumta kay ngi kinong magsubot sa tingi habya lang babe ka army area. Marsan light ka civilian area kamot marsan light ka kempasuk nang tay madarting ilapoy yung Assam Rifle. U Assam Rifle umbugin. Offense be kala jong both side. Ngiyat be. Kapoy sa Assam Regiment. Assam Regiment ro udon fencing both side. Udon gate ngiyat be. Tangho GTC ubugin. Tingin na do mensuang la ikran ba kumbale Assam Rifle Assam Regiment bat kita ki hakmat GTC kadan sa 11 OLS ule fencing both side te balai tang phi GTC phi hab bandabu ikne gate te phi ru le lang kumbale kini sia kan ra itu gate hakmat ba kadai ke area ban le area jang phi kini ka ban le mau sebut te ngingen le be kumbale na kita nak hakmat bat sa tay ba khadu boleh nak kata